I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial. Ovog puta ću vam pokazati kako da promijenite desktop ikone. Dosta vas me je pitalo to na Facebooku, pa sada ja to svakom ne objašnjavam posebno. Evo, odlučio sam napraviti tutorial o tome. Pa krenimo, znači, gdje nabaviti ikone, gdje ih pronaći. Naravno, to je Google. Recimo, ja ću tražiti Games, folder PNG. Ok, i sada tu ima dosta ovih ikona za ovaj folder od igrica, dakle tako nazovemo, koji ćete odabrati. To zavisi od vas, znači skidamo u minimalnoj veličini 256 x 256, jer ako stavite recimo na 128, ikone neće zauzimati cijeli ovaj prozor, bit će manje, a to ne izgleda baš najljepše, a PNG zbog toga što želite da budu providne, to jest transparentne, pa ću ja sada uzeti recimo ovu ikonu, idemo na View Image i jednostavno je prebacimo tu, ali ja sam već pronašao ikonu, tako da mi nije potrebna. Kada pronađete ikone, one će biti u PNG formatu, evo piše PNG, ali vama ne treba PNG, vama treba ICO format, kao što su ove recimo, samo da vidite, znači ICO format, ovaj sam ostavio onako eto da imam primjerak i njega ćemo sad ovdje da izbacimo, jer želimo da ga konvertujemo. Gdje konvertovati? Pa možete to skinuti program na desktop, a možete otići i online, recimo ovdje jedna stranica, ima ih dosta, ja sam odabrao ovu jer onako mislim ponajbolje radi. I pronađete tu ikonicu, idete na eksport, ovdje su vam ikone i u originalnoj veličini, nemojte uzimati ove veličine jer su jednostavno premale, mislim za XP sistem su ok, ali za sedmicu nisu. I idemo save as i tu sad ću vam recimo na desktop i sada ovaj PNG obrišemo da ima ovo samo ikona ta, jest. Ok, no ovdje ima jedan bug, vidite trebaju vam ove ikonice, kažem ima bug, recimo ja sam sad obrisao, a ova se recycle bin ne mijenja sve dok ne refreshujem. Tek sada pokazuje da je smeće unutra, kada obrišem ponovo isti slučaj, pokazuje smeće unutra, a ono je obrisano dok ne refreshujem. Tako da to zna ovako malo nervirati, ali navit ćete se. Znači tu imamo te ikonice i kako njih promijeniti, pa postoje tri vrste ovih failova koje možete mijenjati na različite načine. Recimo folderi se mijenjaju na jedan način, samo da nađem neku igricu, recimo Minecraft, za nju sam pripremio ovu ikonu i ova recycle bin i kompjuteri, oni se mijenjaju na poseban način i program igrice se mijenja na jedan poseban način, pa ću ja sad vam pokazati kako se mijenjaju recimo folderi. Znači idete desni klik, properties, na customize, change icon i tu pronađete gdje ste vi smjestili vašu ikonu. Kod mene je to na desktopu u folderu ikone i ja sad hoću games, znači to je ovo, ok. I sada se ikona promijenila. Što se tiče kompjutera i recycle bin, mijenjate ih na ovaj način, ponovo desni klik, personalize, change desktop icons i pronađete tu kompjuter, change icon i pronađete tu ikonu od računara, da vidimo gdje tu je, PC ok i ona je promijenjena, mada sam ja našao izgleda 128 x 128 jer kao što vidite nije zauzela sve ili sam loše konvertovao nešto, nije dobro. Ajde da promijenimo i ovu kanticu, znači ima posebno full, posebno empty, znači full ćemo promijeniti na ovu, a ovu ćemo promijeniti na onu praznu. Ok, i sada se to promijenilo, da vidimo. Znači sada je prazna, ali ponovo se pojavlja taj bug, ne znam kako je na osmici, nisam probao, i kako se mijenja kod igrica i programa na sličan način, znači properties, shortcut, change icon, pronađite tu Minecraft, ok, i sada je tu promijenjeno, znači
ovdje 4 ikone sam promijenio, mada sam se malo izradio kod PC-a, ali otprilike ne znam šta vam još mogu ovdje reći. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala, nadam se da vam se sviđa, jer ako jeste, lajkujte ovaj video, isto tako subscribeujte se na ovaj kanal i to bi bilo to.